ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, pauluan, dagiti singin. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na anak ko, saan mo siguro ngayon kagumaan a kinasarita? No di nakatinong pa. Sa bagay, mas dawak ngamin, idi kalata tinong panak. Malangarudan, tapadasak man akong takan ni Antim. Aguray pa'y nanang. Ibagayo ka diya mapantay dyain ton bakasyon? Wen anak, mailiwak una yun itikabsat mo. Nanang, kasanungay, no di na kaya't ama-am muna ka ni Gerald. Kuna na idi atulungan naklaang nga agawir, tagmay may sa akat nga rod. Idi kwan, nagpukaw damutan iti kasingin mo. Kasanong warod itan, no ipanaw namanan. Ipanaw na nga ta, katlaklakayanan ni Gerald. Anya ka di man ti pampanunutin yun, nanang. Itaman pa'y nga inalan ni Vanji ti cellphone number ko. Amangan mat no kayat na ti gumatang itilako yun, nanang. Kasta nga ta. Kasla nga min ada sa bali ang makagapo. Anya kumaasabali ang makagapo. Dayta nga ro ti pampanunutag. Amangan no inikan nyo lang iti sabali akay papanan, nanang. Diyak man ammo, anak. Kasla daag parparik na kanyak. Anya kumaday ta. Dayta nga ro ti pampanunutag. Hinted mo ka din kininanang mo tinamber tinangampun iti kapsat mo? Un bro, barang maawagan na, kat makapagsarita da. Sapay kumaa, ta makapagsarita da iti nasayaat bro. Namnamaak da ita, bro. Kas lang imi nagdua-dua aki tinangampun iti kapsat mo bro. Ha? Amangan no di na ibaga ti pudno iti kapsat mo. Ha? Kasta nga tati aramiden ti kasinsin ni nanang? Kunang amin ni nanang mo, api manaw adi nagpakpakada. Amo na matayan ni nanang mo. Kasta nga ta kakomplikado ti amin? Kastoy na bro. Umuna-unay, masaktan ti kasingin mo na maamon na. Sigurado adamagan na. No apay nga impaampun ni nanang mo. Kung nanalakit di, apay asyak ti impampun nyo. Di na nga ta maawatan ti sitwasyon ni nanang. Iso nga impampunda. Saan ngagpapada ti panunot ti tao bro? Adaman nakaawat. Adamot saan ang makaawat. Ure ikagumaam nga ipakaawat. Hello, anak. Hello, nanang. Nakasauyo ka din ni Antilani? Ay, saan nga rod anak ko? Kanayon mo't abisi ti cellphone na. Kanayon na busy? Uno, awan signal iti ayanda. Amok pa yun nga'y anak. Awan mo't ngamin ti Facebook account na akas kanyak. Agpada kayo asan ang asam iti Facebook. Kasano, jak mo't amo ti kudko ditak. Basta makatext kan makaawag akan ka, umanayan day jay. Iswan arigat asapulan. Tawan Facebook account yung agpadpada. Sa anak mo't nga rod anaasam iti Facebook anak ko. Kunak nga minasuruan kayo. Ngam kunayo matataktak iti trabaho. Ay, agpay sumat. Manaktak iti trabaho day ta a Facebook. O, kas kumakan ka. No nasango mo ti ag Facebook. Addan dagiti ka nito ang malipata mo, dagiti trabaho mo. Nakasaw ka din ni nanang mo, di kayat na makasaw? Narigat ka numat ang makontak. Narigat ka dito signal ijay ayan nyo? Medyo. Masapul nga ipilpilim tapno da signal. Isumat lagayam adipay nakasaon ni nanang ni Antilani. Basta, di nasardayan nga awagan tapno makasauna. Sigurado akas tati aramiden na. Magagaran ngamin ang makakita iti kasingin ko. Umadani matkit din ti bakasyon tayo. Makapan kayo matta ni dya lugar mi. Agyaman ak unay kan ka, ah. Nasingpat kam gayam. Kunaklakit din, nukasla ka tigre. Takala at nakidi at tinumpa. Sorry,
Jakmat ngamin na nalapdan ti bagi. Kanayon nak ngamin idi apaayon ni Gerald. Sapay ko ma. Tama ikariak apangibaw ingam itiriknam. Intundum tang ti panawan. Hello? Asino ka di daytoy? Lani, si kadaytoy saan ka di? Wan, siyak ni Lani. Asino da ka di? Ay na, agyaman ako na itanakontak kamatlaangan. Ni Ella daytoy. Manang Ella? Kasano Ang ti? Lani, umay kami man dita. No, ang bakasyon dagiti eskwela. Mailiwak unay iti anak ko. Anya? Ibagam ka di ka ni Gerald si kati inana? Saan ko mahmuta kasta Saan adi makal ni Gerald? No saan agapo kanyak? Ay, saan ko maakasta ading ko? Saan ko mat nga alaon ni Gerald? Kaya't ko lang ang makita ti anak ko. Sige. Bye. Asino ti kinasarita iti cellphone nyo, nanang? Tainidap yung matadagos. Da kagayam dita. Nangag mo ka diti saritaan mi. Anda ka di rumbang amangag ko, nanang? Damagak laang no nangag mo. Awan nangag ko. Nga mas dawak laeng. Takaslad da ilimlimad yo. Anya kumangay ti ilimod ko. Dahi tangarot ti madlaw ko kada kayo. Kaslad da saan nyo akayat amamuak. Awan ilimlimod ko. Anya nga rod ti kanayon apakariribukan nyo. Madlaw ko nga dadiyo kayat nga ibaga. Nanang, imay kayo umat dito'y dormitory adiyo imbagbaga. Madanagan ak ngamin. Ta idi kinasaritak ni Antim Alani. Inidot na ti cellphone na. Ha? Inigdap na? Apay ngay? Di na kaya't amaamuan ti kasingin mo nga isukat ampon. Nanang, adda isingasing ko. Tapno makita ta ti kasingin ko. Anya ti isinghasing mo? Ibagam, ama pantay jay tayin tagpasyar. Ibagam kan ni ante, nga oray di mo ibaga, asikatipod no nga ina. Ha? Ilibak ko asyak tipod no nga inana? Pagparangan tayon, ngagkapidwa kami ka ni Gerald. Tapno awan ti masayar tirik nana. Mayat nga taday ta nga aramiden, anak ko. Tapno awan ti masaktan tirik nana. Sakripisyo, kan panagpabusoy ti kasapulan, nanang. Makita talakit di, ti kasingin ko. Adda nagatidog at text dito'y cellphone ko. Basaak man. Umay kami pumasyar dita. Tapno umiliw kami kada kayo kan ni Gerald. Saan kon nga ibaga asyak ti pudno nga inana. Ti kayat mo ti masurot. Tapno laeng makitak ti anak ko. Mayat samo ti kunana. Anak ko latta ni Gerald. Agkita kami pa'y nga kasinsin. Nabayag adi kam nagkitkita. Manipod inyakar na kami ti gobyerno. Gapo iti dakkel alahar. Oh, nanang. May kulkulang kayo man namang basbasa iti teksyo. Ako ang amin anak. Ada ka no umay pumasyar dito'y akasinsin ko. Kadwa na ti anak na. Kapidwam. Kapidwa. Itaman pa'y nga da pumasyar akasinsin nyo, nanang. Adayuda ngamin. Tagapuda pa ijay Luzon. Luzon? Adagayam kabagyan nyo ijay Luzon? Uwan anak. Umay danto ka no agbakasyon dito'y. Anya? Lani, umanugot ka kad itimbagak. Nulakat saan ta nga ibaga ti pudno. Asika ti pudno nga inana. Umanugotak. Anya pa'y ngay, no di kasta. Amangan nga minumasaktan ti riknana. Kan amangan no maikkat ti panangipatag na kanyak. Umanugotak. Basta makitak ni Gerald. Amom ka di ditoy. Kat di ka pa ininmay? Awat parikot, Lani. No pagayatan, ado ti pamuspusan. Anya?
Ada kayo matgayam dito'y Manila, nana. Wen balasang ko. Bakasyon yung matngaminan no bigat. Saan ka di? Wen, nana. Mabalin tayong ti agbiyahe nga agpabisayas, inton maminsan abigat. Ay na, magagaran ako na yun. Makitak matlaang ng tikasingin ni Roger. Imbag ta makapasyar kayo mat ija lugar mi, nana. Sika ti instrumento nga impaay ti apo. Tapno matungpal ti kanayon nga ikarkararag ko, balasang ko. Ti kanon na pudno akararag, di nakapaayan ti apo. Agpayso day tabalasang ko. Mano atawan nga inururay ko da ito'y agundaway. Bakasyon na nagiti eskwela. Umay siguro ti ibagbagak akasinsin ko. At dadan, kunayon tulatan ano sumangpit da nanang. Wan anak. Diyak amo no maragsakan na kung saan itiyo umay da. Rumba nga maragsakan kayo Tanabayag nga rod adi kay nagkikita. Wan matkit di Madlaw ko kat kasla madandanagan kayo nga umay da. Okay ko Saan matkit di? Apay ko maamadanagan na. Dayta masungat ti balay da nana Lani kan Gerald, nana. Adada nga ta dita, balasang ko. Nakalukat mo ti tawa da, nana. Bareng adada dita. Agawaan tayo nga ron ti magna. Magagaran ako na talaga. Makadanon tayo lata, nana. Amangan pa'y lakit din umaitibkul kayo. Ay, saan? Narwama ko na magmag na iti saan akalsada. Mas daaw da lakit di makakita kada kayo, nana. Amumot ket diti kasinsin ko, nga umay kami. Tanagsarita kami babaen iti cellphone. Adda tayon dito'y, nana. Umawag tayon. Verna, adda ka? Sino ti kaing-ingas ko akadwam? Mabalin ka di nga arakupan ka, Gerald. Ha? Ayan ni nanang mo alani. Amudak, nana. Sino kayo? Siyak ti kasinsin ni nanang mo. Siyak ni Ella. Isumot ni Roger nga anak ko. Nanang! Addan ti kasinsin nyo, kanti anak na. Kaing-ingas ko! Adada, kunam. Wan nanang! Umay kayo dito, oy! Wan, umaya ko, Da kayo matgayam. Manang. Arakupan ka man, manang. Nana. Kadwayo ni Verna. Kasano na pasamak? Nagamamuda iti pagadalan, ading ko. Niber na tirang tay, tapno agkikita tayo. Auntie, Gerald. Agsasarita day jay salas. Agsarita tamamat, Verna. Nagpintas ka matan? Agyamanak. Ngam awanan ti sigod a relasyon ta. Adan sa bali nga ay ayatak. Manipod dinak inkaskaso. Pakawanan nak. Adda karbangam nga agayat. Ngam itala nga maamiris ko. Ama dit inararamid ko kan ka. Sana bali, tanakamubunak matan. Nalipat akong ti amin. Adamat nga minan sa bali nga ay ayatak. Nagasat no asino man day tangay ayatem. Ket manipo dita. Agbalbaliwak matan. No kumadi ka binaybayan. Data kuma aging gaita. Manipod ita, kanayon kami nga umay ditoy. Kan mabalin nyo mati umay pumasyar iji balay. Wan manang. Agbalin tayo akas lamay maysan a pamilya. Gaputag ka kaingas kami ka ni Gerald. Kabagis ti awag mi iti tunggal maysa. Wana kabagis. Umay kami mat agpasyar kininanang iji Luzon. Wan anak. Inta matagpasyar ijay. Nabayag ajak napnapan ijay. Mailiwak matan kadagiti kapamilyak ijay. No agkuyog kami kini kabagis, Roger. Ado ti mas daaw. Kasla kami pinisi a prutas. Ket pagyamanan tayo ni Verna. Isu tinagbalin arangtay tayo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluhan.
dagiti singin. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.